Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini YFC Makassar akan melanjutkan perjalanan dari trip sebelumnya di video road trip 27 dan sekarang memasuki road trip 28. Kali ini saya akan start dari Pasar Takkalalla Kabupaten Soppeng menuju pintu gerbang perbatasan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone. Oke, ikuti perjalanan YFC Makassar.
Ini pintu gerbang Kabupaten Soppeng dengan Bone. Nah, sekarang kita sudah keluar dari Kabupaten Soppeng. Sekarang ini kita sudah masuk di Kabupaten Bone. Ini kita akan menuju daerah Lapri, pertigaan yang mau ke Bone dan mau ke Maros atau kota Makassar. Ikuti terus perjalanan YFC Makassar untuk update kondisi jalan, kondisi kota atau kabupaten yang saya lewati di tahun 2023. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Sekarang ini sudah pukul 3 sore. Kondisi cuaca cerah
dan mudah-mudahan sampai di tujuan kita tidak dapat hujan dan kondisi jalannya juga tidak ramai, tidak macet. Jalannya beberapa lah, ada yang berlubang, tapi selebihnya itu mulus. Kita lanjut perjalanan sampai di tujuan sambil menikmati musiknya.
depan sudah dekat dengan pertigaan yang mau ke Maros dengan ke Bone. Nah, ini di depan ada Tugu. Ini daerah namanya Lappariaja. Jadi kalau kita ke kiri itu kita ke Kabupaten Bone kotanya, kalau kita ke kanan nanti kita ke daerah Camba, Maros sama ke Makassar. Nah, ini kita sudah belok kanan. Nah, sekarang ini kita menuju Kabupaten Maros. Oke, sampai di sini video trip yang ke-28. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.